after the last batch and this is so best. Okay. But today who will be the man? Today who will be the man? Today who will be the boss? How is the battle sound today? Mighty Ted. Kwahu Obomeng here in an hour. Okay. Chukutaka. Today who will be the man himself? Who is the man himself? Second prize, no.
Mabawa amu wokruduem mumfa mu hunhyem na yenya athletes enfri ho footballers wo ho athletes wo ho boxers wo ho na ye gada sa talents nyina begidi se ye benya nipa bi afri mu amana boa ko man iti youth na mo check pakuo mu amode mo ho anu mo drugs ne nyema na munjai na mumfa mu hunhye sa sports yi mu athletics wo ho bibibia oho ye dia ko boxing mu ye the boxing gym so beba rodua mu na ye boxers so every group boxers ebe ye kwofo boxers ebe gym medal amakwo participants me mamoayiko o mentio me mamoayiko esi yetimi atumrika free Pankese ehie so abedu Obomeng ye de 1 hour 20 minutes di odi kan na ye hwe dwumadie ni se de tie yan hye mo asentem esanse mo da so ye training no ho pass se obedi second na dwumadie ye pese ye na afibia na botaya e wo ye nim ni se next year all African Games na eba so wo rodua im Ghana ye pese ye hu adihie ya mo amatumrikai ye pese ye hu se mo so mo ka ho bi na bodi anuonyam any gold medal ebe brayen wo Obomeng mu monko so nya training den young men any youth amowo mu obi biara monfo mo hu hye training ni mu bipoi ye de ache ye kwa exercise ground moa iti da adopa mi hu wo mo jog free nkoko oba na omo di wo mo ho asese adwumadie mu a emranti se adwumadie ati se me bibia ye sports de won se mani age ho na mra mete se adwumadie bi se e ba so no mampopo mitime ka kire na nasa meboa no te kwan bia na wo se me fa so boa ma na eyeyie no na meboa na san ye maiden edition ade bia wo start a unya ne easy but ya adwendwen ho ahu ne se ye we no etime successful dia next year ye hwe ne ye keka ne mabom ne ya ye ne ankrankra betwen komo na companies akese nyine no betwen se ye betimi aba se enye bi kwa na nye first prize ne be ka betimi first 3 ni na betimi enya car of classes e bia SS kind of a way. That's what we are aiming at. Nedi kan medanyame ase se ode ya hyase aba awie enye ya honde enya memema honde na mede koye be enya madom e na ode ma me na mede wie so efise man ye training kase ansa na mebe ye competition no na endurance ka krebe a mede hyase a mede ko race no ampacho futu a mede be bo mo se omo amohwe me omo amotie me nyina ne se me sere omo a se boa bia omo etimi de bia boa me ama training na akoso no omo ye de omo mboa me na se na ebe ya training ebetimi akoso privy DH na shem kwan obia and like it say me enyama hondi na me de me training sa nya kwadum nti metimi fro abedu Obomeng me da nyame ase yomo eso mo fam ho shame na mo like it na so betima ma vim e ma next time eso ye ko yeni ni bi me da mo ase pa. Yes, I want everybody to like this show and also share it. And even if they also have any support that they can give to me, they should give it to me so that I can continue doing it.